Ovih dana štamparija Valjevo Print isporučila je prve primjerke knjige Velibora Berka Savića Čiča Ilija Stanojević u izdanju Jugoslovenske kinoteke i autora. Na 860 strana u tiražu od 1000 primjeraka autor Velibor Berko Savić zabeležio je gotovo sve važne životne detalje jednog od naših najvećih glumaca koji se oprobao u svojoj dugoj i uspešnoj karijeri i kao scenarista i kao reditelj. Podsjetimo, bio je scenarista, reditelj i glumac prvog srpskog igranog filma Karađorđe, koji je snimljen 1911. godine. Upravo gledate Čiča Iliju Stanojevića u filmu Ulrih Celjski i Vladislav Hunjadi, o kome znamo na osnovu sačuvanih novinskih oglasa da je prikazivan samo 4 dana od 14. do 17. decembra 1911. kao 4. tačka programa od 8 filmova. Nakon što se više od 9 decenija vodio kao nestao, film je pronađen u leto 2003. zajedno sa ostalim filmovima prvog srpskog producenta Svetozara Botorića u Austrijskom filmskom arhivu u Beču kao deo kolekcije Ignaca Rajntalera. Pored Čiča Ilije Stanojevića u filmu se pojavljuju Dobrica Milutinović, Aleksandar Milojević, Dragoljub Sotirović, Teodora Arsenović i Vukosava Jurković. Knjiga je štampana povodom 80 godina od smrti Čiča Ilije Stanojevića i 100 godina od snimanja prvog srpskog igranog filma. Izdavač i pisac Velibor Savić počeo je još 1984. godine da prikuplja materijal za ovu obimnu knjigu. Godinu dana sam istraživao u Arhivu Srbije, Fondu o pozorištu, zatim u Narodnoj biblioteci i drugim ustanovama, posebno i u Valjevu, naravno. A onda sam, jedan moj prijatelj, u stvari jedan od tih naših književnika i novinara, Miro Gligorijević, kaže: nisi lud, kaže, posle knjige o Proti da pišeš knjigu o jednom glumcu. I posle godinu dana ja zaista prekinem i pređem da radim na knjigama o Karađorđu, 3 knjige o voždu Karađorđu. Trajao je rad 4 godine, onda su nastale dalje moje druge knjige, sve do ove godine, do marta meseca, kada sam krenuo ponovo da radim na knjizi o Čiča Iliji Stanojeviću. Prvo povod za rad o Čiča Iliji je njegovo poreklo. Saznao sam da je tadašnji čovjek koji je beležio šta su pričali Boemlije u Skadarliji, među koje je bio Čiča Ilija posebno, naravno Bora Stanković, Nušić, Sremac i ostali, Milovan Glišić, na primjer Janko Veselinović. Ja sam doznao da je Čiča u jednoj prilici kad bio bolestan pričao da su njegovi poreklom iz Lopatnja kod Osečine. To me je u stvari navelo da radim knjigu o Čiča Iliji Stanojeviću. I naravno, eto, proletos jednog dana kad sam gledao nešto o Skadarliji, dođe mi na um da vidim u nekoj, što kaže, u nekom postu koji nisam dotle već, odnosno u neko vreme kad nisam ništa drugo radio, da vidim šta imam od tog materijala. To je 2 kutije materijala, to su u stvari fotokopirani dokumenti iz arhiva, kao što sam rekao, iz biblioteke i ostalih, iz njegovog opusa. I naravno krenem i evo, posle 6 meseci kompletno knjiga je objavljena. U recenziji Petar Volk, naš poznati teatrolog, autor preko 40 knjiga iz oblasti filma i pozorišta, napisao je, pored ostalog, da je u ovom istraživačkom poduhvatu Velibora Berka Savića posebnost koja zaslužuje da se nazove značajnim poduhvatom u domenu srpske kulture. Promocije knjige biće održane u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, verovatno i Valjevu. U knjizi su zabeležene i brojne anegdote Čiča Ilije Stanojevića, jer je bio bojem, šaljivdžija,
Kozerska Darlija iz Starog Beograda, pored pozorišnih komada, potera i dorćolska posla, tu su feljtoni i literarni radovi novinama, kao i brojna dokumenta nađena u pozorišnom arhivu. Petar Volk je rekao, ovo je povratak Čiča Ilije Stanojevića kroz knjigu Velibora Berka Savića. Zato se s pravom može nazvati kulturni događaj.